Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak kanagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni kabsat sita san napudnanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastiman nga rod di ko na ni kabsat sita. Dirman ng biyanang, may sako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Pepe! Ay, tangiwat yu man. Umanukaw kay manditan. Anya tipukpukaw yu aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinangikan yawn. Dala siguro dita pandag tipungan yu Awan mat, 5 tawanan na berbero kag nga mawamat. Inalam sa, ingatang mo iti arak. Ay, di yu man amo ti bagbagayaw. Kita niyaw dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan darom kayo. Agulimag kayon kunak na Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita, daapong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe nanang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga road, siya kumatimapan. Nasakit pailaang batisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jayata. Agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka. Ay, agtatakaw day jay. Inala na jay pitakak. Amang ano adalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mga. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sa Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo dahi nga Apong mau. Kaya't nala siguro ti maayaw, Uncle. Nalakamat la alam-lamyungan ni Apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan di balayaw ni Apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kana yun nakmut lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka na giti kaaruba. Nakarariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso ken kwa na. Anya, Ken kaslasaan ngagdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywon ni Uncle.
Apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Katbalay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kenkwana. Kasta matimbaga ni uncle nanang. Kasarita yun to Pasensya kan iti daytoy ang maibaga kabagis Pepe, Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo maun. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naudek pa ilay di balayo tanay, jak masikasaw. Kan dinakmat la dengdenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakin kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikaso kenkwana. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod Kasimot ni Nanang no awan mga sikaso kenkwana. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid ming ni Nanang. Dong dong when can true unay. Apong, maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Jesus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuwain. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino dagiti bisita yu itay agsapa, sakka? Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger? Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kanyo iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan dagiti vlogger di ti lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ti ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga tajay do akadwa ka nagbuya? Daka mo ano asino di maysa. Basta siyak ti maysa. May katlua ka ng buya. Anya? Kunada nga min kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan nga awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Aglablag matlaan mo. Padak mo't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan tigasat kao. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yapload ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay indayunan kanto iti sinamay. Naglukom na dyan nga uyaw.
Apa nga impos na ni Nanang? Nagano pati Diyos na. Nangloko na diya ka nakakaon. Tila raraminin na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada kiti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye. Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinam kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure bakutan. Basta man, Jack. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isar ring mau, tar aramidem. Uncle, no kasapula na yawid ko ni Nanang ijabalay, aramidem. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidem. Imbis sa pribado ti panagbiag ni Nanang, ipapublic mo, Mike. Apay nga intulok yung ayawid na ni Apong ngay, Nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inung nakpay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y ti marayaw ko na ka. Ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, Nanang. Mao din na subo na ito, Nanang, wan. Ag nga ka. Alay ta. Nalpas ka na nga, Nanang. Oh, at ito tinanawm na eh. Uminom ka, wan. Agkape ak. Uminom ka pa iti tanong Alan, uminom ka, wan. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo ti tasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape ti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga agungot ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanam. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyaplod niya, Uncle. Ha? Ni, video mo't ni Nanang dayta. Wine, kung di ungat iti siya kinagaplod, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kuna na di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang ro na ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, Nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe ang kabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na,
Diyak ko marabang nga is-istoryaan di kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi-impos ti anak ko ni apong na. Gamita, isumatan ti mangyap-upload iti video ti iname. Ay, kasta ay nana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon ng ti ayan ti atensyon na. Sapay la kumaa, balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man mo't vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y mo't kitnay nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito iti maapit. Oray ko kwam amin na, jak pagan, ano na jayan? Ha? Sigurado kayo Awan bin nabaw yan, tata. Uwin ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pa kibiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Nene, makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uwin, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong ti video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro unay indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ni apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbid-video iti upload ka. Win angam dakkel katulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yaw. Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mumut kay at tikilaban kat jak nga rod masangot ti aglutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga ron ni pagwapangal-ngal ko. Ang damot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko na. Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito.
Ibatik to yung cellphone dito isang wanam na nga. Agkanta ka wan ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live makita na kay ti ado a tao. Buyan na ka. Agkanta ka wan ta, inakita ang jay lut-lut-tuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay, pulutan ko ngay, mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak Jagnanayon Nagitila ilum kanya Dita, panawan kayo dito yan. Rekta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak kuna na nga aduda Awam makita ka tao dito yung cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta mabanbanog akon. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga agkansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kunanang agkabawak ngam samot. Amok matibag-bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniya. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mon samad. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay ajak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mart. Ay, di ka mangmangan. Dahita ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. As-asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontraken ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan. Anyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti ka inumam, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pag-ininuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanak iji ospital, itamat lang. Umayak tumot, anak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma
Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutem. Agpaimbag kakit di. Nagnad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasokan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti naraaramid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras iti tunggal maysa kabarbaruman na napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama iti drama Ama ng Biyanang. Manipod man nga rod kini Kabsat Densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na nabara paya kablaaw kada Edmalin Risco dita Abra ni Bulong Manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod di ko na ni Kabsat Densyo. Dirma ng Biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idikwan ng asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksanggasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nanguro na iti masakitan. Kahit kasano nga tapokok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasay nang itindwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan na gadya po kumay. Kat apokok mo't na gadya. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadya putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delpina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatat tirik na, ta kasta kami lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo na nga asawa ni Densyaw.
Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada din siya. wan imbagak day taken kuanan. Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni din siya. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni din siya tanay. Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan ti manayunan manan ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wenmet nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo ditoy ta siyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. Nawan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamay, din siya barok. Ay ikwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin ken diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Nakulan nga magdaydaya per pailang. Ken kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Ken papokisak to kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta indaktuman mo ti pasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan gumatang matan iti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanan. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan nanang. Awan paila ang jay kapsat mau mayla. Awan pa'y magtatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasarunuan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan,
Ang sinublat matan nga umay dito balay nagdinwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kat talaga akas ta, taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida, Sa bagay mat kadi Pagem no siyak ti masurot, nasaysayahat no kadwana dagidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga, kat adamot trabaho na. Ay kat siyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyo mat nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mat anapatag kada tatagodo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaad kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densyaw kat ikasarnan iti mabiet. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sape akatugangan na Maksayanan na allowance na giti anak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtepo ko ta, Mari Delpina. Awan matkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan. Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba?
ket ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudnoak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat din siyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumeten akatugangam ni abalayan dura. Ket siyempre, may katlumeten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to medtay na putot mo. Sana bale, ta kabaalak asuportaran ang iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan ang iti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo na itidwa paya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga reklamo, ta jaktot baybay ang iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan ka no lumaksayan tit itad mo, asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to mapasamak na tatang? Anya trabaho di asawam nga din siyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapnada katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Amangan numayaw, awanan dagita po kumikan ni pare ko daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Iso ni nanang pala ang timakamo ngagluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Wen, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko diti balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di uray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kabsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na ka ti pagrabangan na itapo ko kon. Ay sana mabalain.
Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wala nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wala nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laangan ti laslasin mo apara iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni daw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartag, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartag. Ay, Imbagada idi asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta Ta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan mo takabit na kitang may ka ni Delpina. Nararigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang amati pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbangan da iti manugang ko. Kat, nagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi kita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan na kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo katugangak ngam dim ngagdamit la kanyak kat imanugot da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada saan ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda iso agaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan tigayem mo Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan nga buyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode dito drama Manang Biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Kapadasan ni Kabsat Edwin sa napudnoanagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin. Dear manang biyanang, ada asawak ken duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho ken ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon kanda dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiritswan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat kunam kadakwada ata dadakkel sa ti sweldo dagiti asawa da. Un nga ron, pasig nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyag ket mo asawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinsaw no abroad ti pagtrabahwan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labugan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Sika na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga maapay abaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, gatang ko itibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawaan. Kunam lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day taasuot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay, pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No sika taawan ammom ka dagiti branded na gamgamit. Ay, pakitak man dagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan nagijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmay. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes adagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka nagijay katrabahwak ta naglalastog da. Palanggwad da. Ta pinanginaan mo ta niti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenong inginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samot ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lang tihilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo ti sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, wala. Ginatang ko man J. Mall.
Sana nakasail ngam ginatangkulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mat gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, patin sapay tabadom, kagat-gatang mo. Bueno, ta, branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, anay, pati mo't gayam to pantalon ko. Natapukan to gayadan na. Ay, natapukan, just kay. Pati ta pantalon mo, barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mat, nagpaudi tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit, nagiti bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto iya ref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lutwang bakit. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit. Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya asidaan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimped. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritso nga igatang itagkakang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit. Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldoak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Naginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day taapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay.
Saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatangkon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka matitibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobasit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapag gatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong agabrodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanon ni bakat mo, Edwin. Ay woy, tanay. Saan kano amapnek iti sweldo na ditoy? Kaya't nati makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan met nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramiden may. Talagang awan mabatbati, lota. Isa baybay-ak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbag nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwin ko matata. Amo mat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mat serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok nga na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginaan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginaan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti isusuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatiag putang. Tapasig ang nginginaan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos.
Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imaya ka anakan, takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ah, kwa, nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon barok. Tunggal singiran ka, awan maited mo. Unay kayo na yan, ante. Manumod lata 5 mil nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20 mil pesos. Ay, dakkel mo taba, nagdayta 5 mil kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin dayta karga ti syurakyo. Ha? Oo nante. Na, agasam man dayta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma ante. Naggapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dayjay ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Ay, yaman at sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadi pa agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawam ngam sa bali ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga ijebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmatulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ung tan nakit din.
Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na ang naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iji balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagdiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan naktaday jay. Di nak obligaan, tadi ka inobliga idi siyak tinag-abroad. Nabay na anak kadagiti magbagat asawak, iso ngayong karigatak tinagdiskitar iti pinag-abroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot da nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak kat kaasi ti apo, nabayadak amin ang nakautanga. Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso nga impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan ti agatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo norayan na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kadagiti branded, wano agkakangina akagawaam, no lakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.